Bas, cham getugul jamana gab Jehova ngoy tugulo lo mitay. Kimeje giteror Jehova eng betuni amu paraindo naga go nej ripseto go ribej. Cham nyen nyen mo gesugay ago baje ngege go shektogol. Nitaga mo na asa go batay ni. Ibu mo lo ki liotin je usiotin je go buso inde. Aso go bit ke batay tab Jehova. Engore tab sugunet. Aso go ngala luich. Ago go nyite tab mirien ni. Wone gim na tet sa kabit ka betay. Wago nyo yuega tenga kwa kikyog ago ile jang maiten wa taban miriet. Kumeja ka taja kwek tol sa ka testa ingana tap keng betabran. Kongo ngeje ki subej. Kongo ngeje ki kase logo jo jen. Kongo ngeje ki yopto nga go shek tol. Kongo ngeje srei enat kole no no ngaliot na gago no ba dir set ko gimite jang banda. Onge sa ji ga tole, onge gimit ka tole, onge sa suru to tol. Kondo wi Jehova. Kare tapke no gogi net ke ngugit konye ko ngalale awome na tete aga mingina tapke kibendi rane ke gere ko manutiet no babugoit anan paishe tabugoit ng sabone kyo kibaiti ni ke gimi to no betabrane ke bendi ko ay ngaberta ko bendi go sulu go moy ci ko to ka go no ga tie ane amit ng betab sabato ak ng betab chumabili betab chumabili ko moy go len karne tablugit negim got ameja taj mwalumu na isubo na togo bastanya lile Kongwe misinga gatanga ne tapche sale jamge ami Jumatatu ne mwagulen kim na teta logo ywe kemnyech anan sirutik otagatina kwetugul. Kongwe asubuagine amiga bebertan ba kwenga si ke ngalale imanda bugoit imanda bugoit kongwe otagatin Arube agatak tugul eng garit Jesu arube koso magasin mwae kolen ole mwaitoi bukuit. Karibu. Kongoi kwanendet anyun kemite eng kongwan kasi nang kokiwongo eng wikit kemite ke eng metitab betunoto kelen ole u muguleldo atya kengalale kele une wikit ninyone ko atachak tugul chamanikab Jehova. kongoi ameja gesa asobo ke tasta ingane t-shirt ongesa kitorori ngomuktende Jehova amu barai nege gone asobit ke bwa taingu aga betai tabakwengu so wit ngala luich ngare ngung no batabon miriet ingala je sabone kyok so gabit Jehova ibar wich oret nagisubi tegutik ketege itu emet nagibi jobwech baishene Jehova gogrondei aje ke ngala dosi inyo ywe gatengo ko kyok agi baishene gogrondei agi ye ke gase Jehova inyo je gatengo ko kwa agi che agi yoti tike bori to sabone kyok bote agi je asobit ko si lo legend logo yugo kemechen ago ko ne jota ge gitung da miriet ang nesire ge rikin mesanga ge tri go bote ya enech magangungu na oga igen amu so ingo bato gongoi enje se tindenya Amen. jamana gab Jehova kaya bertan de ngala leng betabrane ko ngalali agoba kamanutiet anan baisheta pugoi eng sabet apchi kokon ketabuta bebranek angwan ka tini tamanagay wala sabe ngaliata Jehova agogim nato ngaliata met naginetigen wugini kale angatip ko sirote tapchuk ngatip nga maswek tuay ngalal gele sabe ngaliata Jehova ko imman ngalianta ni melengele uyo agipwati sabe agokim ago ngatip ko sirote tapchuk ngap ki jawrote tapchuk ole tildoy ko kagelet kelet kemas ya kemas golgel kolle ji to go ibero to tapchuk non gol golle ji golle golgel ango dele lo to tapchuk anangelet ngor tunu keune kome muju ko be shaki tan ke gure sabondo aktabri miriet imuju gatil panye ko be shabanye ko to kowe lagna ma endi ko be shaki tan ke gure sabondo aktabri miriet abu matindo ngatibindo ne bagot ko be shaki yoto Nata kamane asige ngalali gele ngaliata Jehova ko sira do to tapchuk amu go be shetu ke magi boti je uwe nga bo to gapchita wala ngati ngaliata Jehova agokim ago ngati ko sira to sabe agokim ago ngati ko sira to tapchuk na mati me maswek tuai kala tori ago go be sho sabanda akta miriet akwa ago le tu yejen kawet agamse
ngengalale korok sobondo ak tamirmiriet kotemene kabautik kyok kikuye yeite kengalal kele kakile sobondo ak tamirmiriet akaimuchi kibesio tukchu tuwai ngiro ngiburuch beek ak mwaita igere komi age barak komi age ngony konyomnyom ibesio ko lakini nekaburukokis kotko matogu eng orit kele ngoro kou keburuch kou kibesio sobondo ak tamirmiriet koburukot lakini tamirmirietab Jehova eng logoiwek chemechen bukoitab Jehova logoiwek chemiach kotorei kot kobesio sobonotok makimuchi kikuye eng kabautikchok ak tamirmiriet kobesio notok ng'atibindo nebo logoiwek chemechen asinai ile kakatinye kamanutiet ngot kowendi kot kotinye sobonwekyok ak tamirmirikyok akoi ole tuyechin kawet ak amset nebo sobenyo nebo tamirmiriet eng notok chamanekab Jehova ko kim ng'olyondoni kale chepchep kora ng'olyondonitoni ko kale chepchep kokuyo kabwatutik ak kokuyo magutikab muguleldo ngab isis chito itinye tuguk chemakchinigei akot ngomemwa ngab isis chito ng'olen imwochi chito kabwatutikuk akot komekuitos lakini kale chepchep ni isip kokuitos kabwatutik ak isip kokuitos magutikuk chamune kimnatet netindoi logoiwek chemechen yekisiyai kotugul ak yekisoman kotugul akotoretech Jehova kikuye kekerei chomyetab Jehova nemaikesuke ngachek koteb sirutik eng betab rani lesson kole itinye Bible ata eng kong'ung ako tos iboisie eng or neune kale koborye ng'olyotab Jehova setani eng ortinwek chechang netai ko eng emotinwek alak ko etat keng'any akot bukoit anan iiboti nitok amu ingen kole ng'olyot nekim sila nebo chito newendi luget nebo tamirmiriet kole kikotyem kokirinda kotko makichomtoi akot eng emotinwek alak kesoman amakichomtoi akot kot kekerchin iiboti bukoit kale kikobek biik chechang eng ortinwek chebo sirutik chetililen amu kitonon chito eng imanda amu ingen kimnatet nebo logoiwek chemechen nebo sirutik chetililen konamdagei ak kong'alal akobo sirutik chetililen kotko ngenyorchi akot bukoit chito koyoni kebar kotonone imanda nemiten sirutik kia biik kikibek eng ekoshek kibo mesundeito kikibo ekoshek kikibo tulungenet nekiimen mising nekikibar biik etindeny amu katononso eng logoiwek chemechen kikibel bukoishek amu eng ekoshek choto nengenyor bukoit kebel nekieng let komite bukoit ito nekinyorunot kole akot kase ng'olyotab katurunet kituru kenyoru bukoit kenyorchi orititab Catholic library asikobit kosoman chito kosoman eng orit olindok kong'eno ng'olyotab Martin Luther atyo kokon ng'alek cheechen amu kakonyor bukoit kosoman ak ortinwek cheterchin chekikiung'at bukoishek ng'ebenoshek amune asikikiung'at ng'olyondoni amune simakiuny kitabushek tugul chun alak kakiuny amu tindoi kimnatet akotindoi kamanutiet neo eng sobetab chito neimong'u chi eng oretab mesundeito akotokyi lapkeiyet neo nekikwong'e koker kipsengwet koker lilindab kipsengwet akoker sarunet ak tetutiet netindoi Jehova akobo biik kale kikesir bukoishek chu kikisir eng ung'ot mi akoshek kikingekele ngotekechobishan komakechomdoi akot akoi nguno komi ortinwek chemakichamdoi kichabishan bukoit kisire bukoishek eng ung'ot ak kiyapta kobun kurere olo kewochigei asikobit konyor chi nengonyor chito konamdogei akonde kabetinyi kale bukoit anyun akai ko kitabut nekikesir eng oindo eng kebeberwek tugul chebo ng'ony eng lugaishek cheterchin ko kikesir bukoini makergei ak kitabushek chun amu kasir chito eng Kiswahili amu kasir eng Kingereza amu kasir eng Nandi amakimuchi ketranslate eng kwa age lakini kong'etegei kutit nebo Ibranic akoi rani ko kikobit kutuswek cheterchin chekikesir bukoit asikobit kokuyo biik akonai amu bo komonut kitabuni kosir kitabushek tugul chekikisir eng ng'ony. Oliver Cuba
inyoru biik kale bugoit akot keng'ete kename pepaishek kesire pepaishek asikename stapler kelechi soe bugoit noto melen kitabut neu nekibotyin nenyone kekwerip kinde sibit komi biik chematindoi akot ngolot mi akot olimbo gaa kole nyonet olimbo Kenya tugul olo komi biik chematindoi bugoishek nengokinye chi kimnatet imuchi ial bugoit ikochi chi amu ng'ololchin Jehova chito eng ortinwek tugul eng ortinwek chechang kobun bugoit olinyo olep chumba ketinye bugoishek ng'isiat ndinyo akot konyu uyo atinye bugoishek chetos lo anan ata masomani tugul asomani agenge rani asomani aeng komite bugoishek alak ngap komayat akot amu chang bugoinik kosir biik chemite ko lakini komaswek alak komami akot bugoit akot agenge kero tos itinye kong'ung nemesomani nata agenge tos kikoboisie shetani ortinwek chechang sokirinden mesoman bugoit kale tos kisomani bugoit anan aja tos kinde yobo kitanda anan tos kikobityin boisionik chechang mising kotko maitinye nafas nemuch isoman bugoit anan tos kiyai kasi neiborie boisionik kotongitu kaing'et maumi nafas ketokyi bugoit amu kekochi en kimnatet tugul boisionik kale kurin Jehova kong'ololun eng sirutik kale kokimitin kocherin kowalin kondoun akokonin kamang'unet eng sirutik ker tuguk cheyoe sirutik kokimitin kocherin kowalin kondoun akokonin kamang'unet eng oretab sirutik kale bugoit koma kitabut kityo nebo somanet ako maatindiot kityo ngo nebo keny kale ako oret agenge neboisie Jehova kale asikokurech kerikyi inendet asikobit keekitu yekimite koboto inendet keekitu eng oretab kayanet kale kiboisietab chi age tugul kokilgei eng oretab saet kokilgei eng oretab somanet ak kokilgei eng oretab sirutik chetililen asikunet asikobit kerikyi Jehova eng ekosiek tugul tos tindoi chi ng'olyo amawe kebeberta nerubei bas ngebe betutab Jumapili komwawech kole betunitok kole kurget karnet nekim kot nebo luget bugoit ko karnetab luget notok amune asikeng'ololi kele ng'atib kosir rotetab chok ko kangele ng'atib kosir rotetab chok kokon kipsengwet ine eng kitabutab Ebesoek Pastor Paulo kole rotwetab chok nebo tamirmiriet amenye iro eng kitabutab Ebesoek Ebesoek lo itinye ko taman ak tisab ko ng'alali yoto kale akonam kutwetab yetunet ak rotwetab chok nebo tamirmiriet notok ng'aliotab Jehova kale rotwetab chok nebo tamirmiriet notok ko ng'aliotab Jehova kaga ngele ng'atib kosir rotwetab chok ko ngele rotwetab chok nebo Jehova ne karnet agenge nebo luget kale notok anyun olai karik tugul chebo luget chebo Jehova asiamuch okirinde kaberberisiosiek chebo oindet sikimuch kekirinde kaberberisiosiek ab oindet ko agenge eng karikab luget chenyolunot ketindoi ko bugoit notok ko logoiwek chemechen kale ak saet ak somet kale osa eng tamirmiriet yekitindoi bugoit yekisomani bugoit ak kesa eng kimnatet koboto kongoi ak somet kesa Jehova konyite tamirmiriet nyi kokonech kakuyet koeku silaha neo nitok nekonech kiro kaberberisiosiek cheibu shetani koib konyo sobenyo ak imuch kesich ortinwek cheinete sirutik chetililen ole kiteptoi asikobit kekirinde inendet kotko manyo koek agenge eng sobonwekyok boisionik chebo shetani kale luget no neyoe shetani kale koyoin mesoman sirutik chetililen kale yoin menyoru kasarta ak Jehova eng oretab somanet kale konin ibwat ile
kay ngatang boisiet ako gonen kara musmus sirutik ketililen kala luget no ko ngirnda setane pi kara ko istoyege saet ako istoyege somanet ab sirutik go yagma kala setane ngi somanet ngata bodo besekiel ko kala gigeru bintat no nengen kita katugol negita setang gusongot amu kale gigeru bintat negi urishe kala negi gay go gesunat kay nengi soman kole ki gesunat kay ako betu negi nyor chini aitie ay ngetem da ko nyongon kende jaga ibuti nyeweri tabe ko nyemoni ko ngandu go tugol je setang li bag songot ye tenyo go tistoten ko toy ko por ye chito kwai luge asoko bi kon ingen golle goto ista jita ki golle ko ma ko mitatel yandin yama go ngan Jehova awa nyam nyam gibi kibet nugo isto suruti ketlilen ago gona ni mosmos ko ga jatam agawa kolleji tos ki maman Jehova golle tos ko ngingara le le tos ko mu go jita mos golle ki maman nan ki mamma gu kolleji aji cha mobe gu ngan golo wergeitu ko wait ko bo tutte ago maten kon ki so ma suruti ko ngeni la aji cha ki ma Jehova go tab ko une ko ma koy mas no inde amu itononi nga manet na mi ten suruti ketlilen na me so wana te go tione subu bas ge ger ki tiasi nyata no gida gele setane ko gi geru bindet ago ingal setane golle ngoma so ma suruti kale ke jeje yoti giro ke jeje yoti ko mega si wendi ngoma mi suruti ke so mani ngoma so mani suruti ka tokol ko bete ngaliot ka tokol na go ingen ko bete ngaliot ka tokol na go ingen iji juji gay iwendi le engayanet ije je yote engayanet ko telos lagana ye so mani suruti ko gonen mesing igas tuge tab Jehova go ngalalun agina ile magana ne Jehova ego sektor inga siata no golle ngama so ma suruti ke ta ga musmus Jehova gele mi ko Jehova ni tag angenya lo si ko tepole angeli ko tepole amu magingen gele tugu ki mo Jehova ko mi se jeng suruti dilile ngone amu mag so mani inga siata no golle yamang so ma suruti ko nyam ko ngale engna to ko yin iste kondo ko iste ge meso ma suruti asobi ko nyami ole mo jo go go ngalse asi I betengoret no ba kayanet inga siata ne ko la ngama so ma suruti ko bitine ngelal na tet nema bistoy nema ge meje kinyala mage ko se ikin tegelen gimita Jehova yani ngele la ma jo ma jana kero yogi gele ma jana ko bitin kristian ndet nema ko so man suruti awu ma ko metel yani tab ci jota ga Jehova suruti ko ba manut ye ko so man ko tin do ko manut te ngorit nyo amu ko no tel yani ko re Jehova kale logo ye kemejen ko gimen logo ye kemejen ko bo ru Kristo logo ye kemejen ko magatiat na basabon na ba sabon ko ko tugol logo ye kemejen ko wone ko mangunet ye so mane ko se tugol ak logo ye kemejen ko wone ko katerterisiete ak katertere ngore tap ko bo tut amu gone gimnatet ak gone ko mangunet ko se tugol tos mi jine te sei engbe tam chobili amagaji malum na rebe ngebe ya tam chobili ba amaja tay malum na rebe kata stay en kanetisiet kongoi misingara maru kongoi bikyok kita setagi netige ngolyon ni surutik ketililen nito nabone petu tabrani kenai gele moine ngolyot ndap Jehova ne tait ne gonech lopke yet ko kai mo yejara maru agobo bunyondit ne mameji setani ke so masurutik ketililen so ngolyon yorani ne gigimiti en sabonwe kyogi ako mising somanen nebo sirutik ketililen kele tindo kimnatet sirutik kimnatet nekemwa ile urotwetab chok kangesoman Kibranik 4 kotinyi ko 12 kale yeibestos lebitei yamset ak kawek goboru kele yemi yamset ak kawek akoi mwaita ngorit nemi mongoshek chebo kelyekyok anan ko eunekyok anan ko mugulelwekyok
Ngolionda neb Jehova ko Jehova inendet. Ngisoman kitabutab Yohana 1:1 komwoe kole kimi ngoliondet ak Jehova. Ako ki Jehova ngoliondet. Ing taunet nebo tuguk tugul ko kimi ngoliondet. Ako ki Jehova ngoliondonoto. Ako kimi ak Jehova. Ako mami ki nekikiyai ing kipsengwet anan ko ng'ony ko mami ngoliondonoto. Ngiwe 14 ing kitabutab Yohana komwoe kole ako kiek ngoliot borto ako meny kwenunyo. Iwe 18 kale ngoliondoni ko werit ako mami chi nekikoker kwanda ako kikeker kwanda eng werit. Kiker kele ngoliondoni eb Jehova ko anga Jehova inendet. Sirutioni ko kabusetab kutenyi. Ngobuyo yo ibusi, ngibusile kokase chito kole uye kakebusan. Anga ngobus Jehova kobuse sirutik chetililen. Ngolionda neb Jehova ko ngoliot nebo komonut. Kale kot komi kitabut nekikeyapta eng ng'ony komugul ko bukuit netilil. Mi Bible version nekekure New International Version. Kale eng dunia tugul kotindoi biik chesire 1,500,000 eng dunia. Bible no kekure New International Version. Biik 500,000 1,500,000 akina ile biik chemi ng'ony ko 7,000,000,000. Ko biik 7,000,000,000 akakoba biik milionishek 500,000 chetindoi Bible. Ko kitabut nemite kwenutab biik chechang. Mising ko emotinwek chemwoe akobo Christianatet komi Bible. Ako kitabut anyun nemakisomani ako makimake mising ko bukuit netilil. Kale kikonam temburiet amu kikemeto kot, kikemeto library, kikemeto meset, kikemeto yobo ngecheret. Nemuchi yabwatito kole ngasoman Bible kobuch sikobit kosoman amu kitabut nemakisomani mising. Bo komonut ngolionda neb Jehova amu rani keng'olole ngolionda noto. Kitabutab Timotheo komwa Timotheo ng'alek cheu chu. Barwetab Timotheo 2 somokoiteni ko 15. Kale koboch ko alakwa ko kiongin sirutik chetililen cheimuchi kokimitin agoi yetunet eng kayanet nemitei eng Kristo Jesu. Kamwa Paulo eng sirenyi kosirin Timotheo. Kale koboch ko alakwa ko king'ololji Timotheo kole anga sirutik chetililen koin iyeku lakwet siwe inyoru kanet. Amu sirutik chetililen komeboisie kimnyala kimnateng'ung nebo chitondit sisiru sikas kaguyenyi. Kole koboch anyun ko alakwa kolongen sirutik. Mi biik chekikisikyi oretab Christianatet, sigik ko Kristianik, ko biik chebo kanisa ko kisome sirutik chetililen. Lakini temwachini ile mwa kebeberta nebo sirutik chetililen komenyoru. Angot eng emoni nebo Amerika kale kot komi chito neimuchi itebe ile kitindoi Jeiso alamalaik 10 ak ata. Komengen chito. Angot chi ak angot biik cheechen kele ne. Angot mwa kainaikab alamalaik komengen ngot kole kainaikwak ko ng'o. Ana komwa kole bukuit netilil nebo arorutiet neos ko kitindoi kitabushek ata. Anga arorutiet nelel kotindoi kitabushek ata. Mengen biik amu mi kitabushek, mi Bible lakini masomani. Ngaitetab 16 kale bunu kabusetab Jehova sirutiet age tugul ko kaye kamwa. Bunu kabusetab Jehova sirutiet age tugul. Ae nanyu sirutichu toreti eng kanetishet. Anga ng'oliot neng'u nekonech kamang'unet eng sobenyo nebo Christianatet yekisomani kabusetab Jehova ne ng'oliondonyi kokonech ng'oliot nekilen kanetishet. Chi netindoi kanetishet ko kakonyor ng'omnotet.
Chi nekakonyor ng'omnotet ko kakoripgei eng bunyondit nebo lembeita ak mastaet nekikokon oindet amu kingen sirutik. Ko ngingen sirutik itindoi imanda nebo kanetindet nerubukoi. Angangitindoi kanetisiet nebung'ete Jehova inyoru kamang'unet. Ng'oliot nebo somok nebo oeng, toretech eng kerkong'et. Kerkong'et ko kolechin etanyu, mebun yu, wi eutab tai, mewe eutab katam, ker tai yun, mewe let. Toretech kokerech kong sirutikab Jehova. Makichengjigei kanetisiet age nebo mastaet nebo lembechek. Ng'oliot age nebo ang'wan nebo somok, toretech eng katechinet. Iteiywech ng'oliotab Jehova akobo tuguk chebwone, ng'oyondisiek chebwone, tuguk chebwone eng tai. Koteiywech kole oyie oripkei, nyone Jeiso nebo oeng. Kotomo konyo Jeiso kobitu katuiyet akoi kowek biik let. Bitu kanamunik chesoe biik. Nyone mwautiot nebo lembech. Ikomwoiwech sirutikab Jehova eng tai akonetech akobo tuguk chebwone. Ng'oliot nebo let eng yu koteiywech, iteiywech akobo tuguk chebwone sikobit kenai kele oyie akonetech kenai imanda. Eng tamanat kole sikobit koek chitab Jehova neititaat ak nechobot koek neititaat eng boisiet age tugul nemie. Kot konetech sirutikab Jehova kokerech kong, kisomandoi ano sirutichu anyun? Yeing'onye Bible kokamwa chi kole eng oret ne rahisi ne nyumnyum ko korok kotomo iyat inam Bible neng'ung ak inde barakutab kitabusiek alak. Menam Bible inde ng'uny, inam kitabusiek alak nyinde barak. Nam sirutik chetililen kotos. Ko ngiyote kebeberta age tugul korok netai isa. Yekaisa ikochi Jehova kimnotet nebo tamirmirieninyi konyumnyumun muguleldong'ung ak kabwatutikuk sikobit isomani sirutik chetililen konyumnyumit muguleldo amu tab isoman sirutik chetililen kokon setani ruondo. Ko ngotomo itar kebeberta nebo sirutiet kokairu anan kong'et borto nebo kung'ung. Kolingit isoman sirutik ko kakong'et borto, kong'et kabwatutik, kong'et borto komainyoru boroindo. Ai ng'oliotab Jehova koek netai ing'ete, ngoek ng'oliotab Jehova nebo let kotomo iru. Ak ikochi boroindo tamirmirietap Jehova sikobit kokonin kakuiyet. Eng kanetisiet eng yu, yekisomani sirutik chetililen kesomandoi ano? Ngisoman sirutiet netilil komesoman sirutiet notok ak iwolu inyegei. Le sirutikab Jehova soman kitikin eng yu, soman kitikin eng yu eng kitabutab Isaya. Soman kebeberta eng yu ak isoman kebeberta eng yu. Soman lainda eng yu ak isoman lainda eng yu. Neiboru kele yakisomani sirutik chetililen komesoman sirutiet agenge ak ityem iwolu eng kabwatutikuk. Eng theology keboisie ng'oliot nekilen exegesis. Exegesis ko tab iwe isoman sirutik ak imach inemu kabwatet neng'ung eng yotok. Nabo kergei namwoe biik kole toreti Jehova, icheket chetoretigei. Kongetebe chito ilechi kikisir ano kele toreti Jehova, icheket chetoretigei komenyoru ako mamite sirutik. Amkakisoman chito kebeberta nebo ng'oliot akonam koek kuyo kamang'une Bible akeboisie. Makisomani Bible kunotok. Ngisoman kebeberta agenge iwe kebeberta age sikobit ikas kakuiyet ak kayabet nebo ng'oliot nekaikas. Ng'oliot age kora netoretech yakisomani sirutik chetililen, iyan ng'oliotab Jehova kowol inegei. Meyan iteshi ng'oliong'ung kityo. Chamdoi chi kosoman ngot kebeberta kitikin nebo Bible akomas eng kabwatutikchik akotech kanetisiet nesang'ut amu lekebwatita ak ng'omnotenyi ngowol sirutik kou yemeche. Keyoe kito nekikure exegesis. Iwendi ikere ile kit nekamwata Bible kokawol inegei bukuit netilil ng'alekchik. Amu mi tamirmirietab Jehova nekone kakuiyet. Mi muguleldab Jehova nekone kotangusi mugulelwekchok sikobit kekuiye
agena kele ne nemeche Jehova eng achek. Eng kitabutab Saburi 119 komwoe kole tait ng'oliotab Jehova. Angot ko tait ng'oliotab Jehova kokwenyi agoi muguleldo orit. Kit nemeche Jehova kenai komautienech ako koborwech tuguchoto. Ko yokesu eng kebeberi ko kamwa kole kaberbirisiet neo nekikobit eng ng'ony ko kikotyem biik kosoman sirutik chetililen akoboisie ng'omnotet ng'wa no kikure reason nebo chi. Eng philosophy ak psychology komi kiy nenetigei biik sukul nekekure reasons. Kale logic reason. Yani ngisoman kole ne kabwatutikuk akobo kit nekesoman. Imeche iboisie ng'omnoteng'ung nebo chitondit ibwat lakasomanda sirutikab Jehova. Ko ngeboisie logic reason kobetech eng imandab Jehova. Ongekochi tamirmiriet amu ng'oliot age tugul nekikisir eng sirutikab Jehova ko kabuset nebo ng'oliondenyi. Nemeche saet, nemeche kaming'inetabgei, nekonech muguleldo neilei sikobit kekas kit nemwoe Jehova neng'ololwech eng sirutik chetililen. Ko yeisomani sirutiet agenge koyata muguleldong'ung iker sirutiet age neiyobi ng'oliot nekesoman. Ko ngobirure Jehova kokonech kakuyoni sikobit mat keboisie gei. Nalen chito angen sirutik. Tetebe sirutik choto komenguitos ngot kole ne. Ajek biik chechang chebo Seventh Day Adventist kengen sirutik. Lakini takitebenen komie akobo sirutionoto kotos kikotechin, kikosorun sirutik choto, kikotech muguleldong'ung anan ingen kutit ak ingen kabwatutik amu kitindoi kitabusiek chechang chekinetigei akobo sirutik chetililen. Komi kanetisiet neketindoi no kekure fundamental beliefs nebo Seventh Day Adventist Church. Kebeberta netai eng kanetisietab 28 chekitindoi ko netai komwoe kolen kakuyet nebo sirutik. Kele ng'oliotab Jehova kosobei akobo koikeny akobo walaksei. Kou notok kotoretech konyumnyumwech tuguk alak simakiibu kamaset eng sirutik chetililen. Ngotorete Jehova, tos mi chi nemeche kotes ng'olio? Kongoi ngatach kiboityo nerubwo. Kongoi pasta eng kebeberta nekoib. Kaimwawech ile kikong'alal Jehova. Ako kingotwek tokunetab Jehova eng sirutik. Ko kimi betusiek chekikilen kole mi Mungu kai, ko kakiyonchin kele mitei ako kikotwek. Ole mi taborani kole kitwek woi kole ne? Omache tugul nenyine. Kole kile kole ninacham amwa kunot. Kakebaranugei komeche setani korok kole kokwer kele mami Mungu. Kole ngoborye biik konai kole akot ing muguleldo ikoshinigei ile iyo mi Mungu. Kiyai ng'o tuguchu tugul. Kole fine. Ayanun ale mitei. Ara mache ne? Kele kikotwek. As kole noe ng'o kole kile ne? Kotoking'alale Ibranik ako ng'alale kutuswek alak. Ko moindiot nesoe nenyinet ak biikab China chesoe chechwa ak Islam ak biikab Kristianik kobo iman ingoro. Ketau keborye as yuto kele kole kikotwek kele woi. Lakini kile ne? Kole chitugul makoi kinai. Amu makoi kinai ko kounoto ko kiy age tugul nekamwa chi kobo iman noto. Ko yuto asimeche ketebegei kele ingot ko kikong'alal Jehova. Uyo akase en tuget nekawalak akeny kole ngemuten tugul kiro. Bas ko tebutiet noto nekateb sirutik. Kebeberta nebo kwoeng kasi keng'olole tebutiet kele imanda nebo Jehova. Imanda nebo bukuit. Ko tebutiet as nguno ko kitakeborye kele sobe Jehova anan aja. Ne terchinetab ngotolechin mi ndaret yo ako iman mitei. Kosiregei ne ak imanda nebo bukuini. Imanda nebo bukuit ko imanda nesorunisiei amu mwawech ole kitaundagei luget eng kipsengwet amune sikemiu ak ne tetutiet netinye Jehova
akobo achek ak ne tetutiet netinye setani akobo achek. Ng'olole ng'alek cheechen chebo sobondab koikeny chesire kityo kalechin en akile kakosirto ano. Bo iman ng'oliondonoto, lakini ma imanda nesaru sobondong'ung. Sobondo nemiu ko imanda nebo bukuit, ko imanda neitililin, imanda newole muguleldab chi, imanda nesarunisiei, imanda nekonin kalyet ako tebet nekararan. Ngeker anyun kele ne luget age nekinyokwochi Jehova, nekinyokwochi setani imanda nebo Jehova, ko koib kit nelen kergei ole kekuyeite ole kamwaita Jehova ak ole kekuyeite chitugul, kotinye chitugul imandanyi, tinye chitugul imandanyi kosubkei ole kekuyeito. Ko ngoit Mungu tun kolen kikuye kole soso maya ara mabe ole kikekuyeite, kole age kyakuye kole soso mami shida. Ko amu kere kole matakomuch koesio kole mami Jehova, kole setani bas kikotuk iman, lakini ole kekuyeite ko ngikuye inye ile jonga nekimurtoiyot ak kekwerchi tigik akela ko soso, kenopchi ake ngoriet ko soso kora, kinde ake kaniset ko kergei. Lakini mamoche keweny kele ne neng'ololi imanit ak ne boisiet noe. Tos kergei Bible-ini ak Bible-isiek alak anan ko kitabusiek alak chekikesir? Kole ne sirutikab Jehova eng kitabutab Zaburi 12:6 ko kole tililen ng'alekab Jehova kou fedha nekityeme maat neo eng ng'ony, neitilili konyil 7 kaitet 5. Yoto nekelon noto kole netai kotilil ng'oliotab Jehova ako kou fedha nekikitilile maat konyil 7. Haya, koketyi kokeny eng kalewenoik. Kiro kalewenoik 30 koitet 5 ak koitet 6. Tilil ng'oliot age tugul nebo Kamuktaindet. Inendet ko long'etab ichek cheimong'u inendet. Metesyi ng'alekuk ng'oliondoni simakikerin kong ak yekut lembechwa. Kokakolen yu tilil ng'oliotab Kamuktaindet akoiku long'aet eng ichek cheimong'u inendet. Kamakityo kekas ng'oliondoni ako kimong'u Jehova yekakenai kele kasikeme ng'unyuni ko kibit kabutet ak tiyet ak toiyet ak musmuset. Ara imutyino ng'oliondoni muguleldab Baba. Ngosirto chito ko kelil anan konam bor ipkokasatit, ko ngap komi ng'alek chebo let cheng'ololun kotomo kome, ko ng'alechato kotebe muguleldo kabisa anan kosir kit nekasir akome, ko tun kole matamuch ait gaa amwochi lagokchuk ako oroni barwet oipchinewo osotionni, anan ko kijanayat nekikowo luget kewir bomit akikuote nebo let kosir barwet kotomo kome kole oipchinewo mama nenyu. Koba ng'alek chotok kamwa chichotok kamanutiet nesire ingotunis chi tatya koyai kele kawo luget anan kawo bitonin somanet, kowendi sikosiru baronok. Ko ingwengwenuni komi biik chemoche sikola acha akile mi biik chekaba bitonin kometa chepyoset akwong, kikotut chepchumbinik kotoi koimgei chepyoset eng olimbo gaa, lakini ngoit barwet nyikosoman kosomani ipkomungto muguleldo nekakoimgei. Kimetowe Jehova ng'oliot nekale kawe bachobwo koret akaweksei, mase koit bunyot eng kwenuni nyokolen kole kikwanoma kakomwae age kole onyolilichu, kole kiwo Mungu, kole kile Jeiso kawe bachobwo koret, kale talen koititach akinye kikoyait uchumi kipsengwet, kale nguno alen kwaldaat maik kole tamanab kwalwok eka moja sikotekwo landi sikomeng'isie kole mabendi kot maik kioesio ngokaik kong'etit kole kot kiotukenishe koek ironye mbolat nekaborye chicho kuno. Ko kaboisie setani tuguk chekaike mbolat si amu kakoker kole memuchi kole mami Mungu
komoche koib imanda nebo bukuit kokerkeit ak imanda nebo kitabu agetugul nekakisir. Ako kale ne sirutik chemyachen, kale itilil ichek eng imanda ng'olyondeng'ung, kitabutab Johana 10:7. Ako manotok kityo, amache irong kitabutab Thessalonike netai kurget 2:13 komwoe yotok kole kimwochini anyun Jehova kongoi amu ng'olyondonito amu makisistosi kele yekingotach ng'olyondoni kiokasenech, noto ng'olyotab Jehova ko kietach mau ng'olyotab biik ako uu yeu yemi imanda eng inendet. Ng'olyotab Jehova noto neboisiei eng kokwek ak kioyan. Kale maotach ng'olyondoni kou ng'omnotetab chi, nokilen ng'omnotetab philosophy nilen biik bo ng'omotiot anu. Acha kale kiotach ng'olyondoni akoyan ole bunu Jehova. Kole ne Daudi eng kitabutab Zaburi 33:4-5. Amu bo iman ng'olyotab Jehova akoyae boisionik chik tugul eng imanda. Chome imanda ak kirwokit, nyitat ng'ony chomyet netala nebo Jehova. Ng'olyotab Kamuktaindet komwawech akobo kirwokit nenyone netun kirwokyin ng'ony komugul. Ako kikoyat Jehova oret nebo sarunet. Ako eng oranatak komi imanda nemakiyolei amakioldoi. Ngap kemi betusiek chekimeng'isiei chekikwal biik kirwokit. Nematin ko itonone imanda, kwa chito ipkwal okiliet ak kwal chach. Ipkewirta kesit nekatokikonin imanda iwe gaa iriroti. Ako kale bo imanda nebo Jehova nemakiyole tun tononi eng betusiek chebo let akorwoch eng imanit ingokonin chito kakaikaet eng muguleldong'ung. Iro kitabutab Efesoek kokeny. Kitabutab Efesoek 1:13 kokale yotok. Kiokas ak okwek eng inendet ng'olyotab imanit, logoiwek chemyachen chebo yetuneng'wong. Eng inendet yekingokakoyan keng'ochak eng tamirmiriet netilil nebo arorutiet. Imanda nebo Jehova kometilili kityo akong'ochin eng ng'okset nebo Jehova nekakokonin kotonon sirutik, kotonon muguleldong'ung, kotonone sirutik amakitumtumin amaking'ein. Amune? Amu kanye komeng'is tamirietab Jehova eng inye sikobit koek ng'oksetab Jehova. Kokale kikiborwo malaikayat nekiwendi kot eng kot kotinye ng'oksetab Jehova nesobei akong'och tugul chewenyei sirutik akotikendos akobo bistaosiekwak tatyo kowekchigei Jehova. Kenyor ichek chetun tonondos kotinye ng'oksetab Jehova nesobei. Tebutienyu, yekisomani sirutichu myachen ak yewolwech tamiriet netilil kotugul, kotos tesetai boisiet nebo kasyaget eng muguleldong'ung. Ak yeiwenye kowang'okis kabwatutikuk kolopkeitu nekatami imenindo nekitungtung'yoti. Tatya manotok kityo akokonin koech muguleldong'ung akowalak atebeng'ung akoker kokwet akoker biikab kong'ung kole lapkeiyet nebo logoiwek chemyachen, ni lapkeiyet nekiluchi Musa eng tulwet kokakotoi koech ng'ereket nebo boiboiyetab togeng'ung ak kalunet amu yoe boisiet eng muguleldong'ung tamirmiriet netilil asikobit kosob kong'at imanda nebo Jehova eng sobeng'ung. Kobate kuyo kakamwa pasta akuyo komwa Aramaru, komoche koboisie setani boroindo nebo itoisen iborchinigei sobetab ing'onyuni kotongitunyi wirtoigei makomi boroindo nisomani sirutichu. Sigere kobutokse korik chechang komakomi boroindo nenyone Jeiso sikobit kobushi kabuset nebo sobondo. Amu kale sirutik kibushi Kamuktaindet Jehova kabuset sobonwekyok sikesopche. Tatyo kobushi ng'oliondonotok sirutichu. Ko ngong'alal sirutichu kong'ololchi kabuset nekiakibushi oritinyo, lakini kitoi kotonui amu logoiwek chemyachen chekingokakoit tengek nyokotes kabuset nemi oritinyo sikobit kesopche sobondo nelel.
ako ye makomi tamirietab Jehova amakomi boroindo nekesomoni sirutik kobit tiyet ak toiyet eng kwenutab manung'otiot ak osotiot akotoi koyesta kongelelso lagok akobit kaimutik ng'isiat chekanyikisitu amu mamitei tamimiriet netilil neng'ololchin mugulelwekwak kokaikai akondoiwok kole oret orani yeimach imastebe eut nebo tai anan ko nebo katam ingotonone imanda nebo Jehova yeng'ong'wech tamimiriet netilil tatyo kosiach mugulelwekyok akotililech akokonech kebun oretab kalyet akot matin komi lugosiek eng eut nebo tai anan nebo katam amu itililech imandab Jehova tatyo kong'ochech tamimirienyi yeking'eni nyonunenyi. Tos mi chi netese ng'olyo anan ko netebei? Pastor, kangimwain imanitak abwat surutiet nekikisir eng kalewonoik kasir Solomon 23:23 kale al imanit amealde al ng'omnotet ak kanetisiet ak kakuyet. Ko ngomwoe Solomon kolen al imanit komi lembechta. Chang biik chekikoek lembechonik amu kikowal imanda koek lembechek. Angot eng sirutikab Jehova inyoru biik chesomani sirutik eng lembeita amu kikowal sirutik eng oret nebo lembechek. Kale Jesu eng kitabutab Johana 14:6 kale oret, iman ak sobon. Mami chi nemuchi koit kwanda eng oret nyi inegei ako makibun eng Kristo Jesu. Ko ngomwoe sirutikab Jehova kolen al imanit koboru kele anga imanda ko kikobetoindet nenyolu kewek kenyapan eng inendet. Anga alani ko kikwalech Kristo eng korotikyik chekime sikobit kenyoru imanit neng'ete Kristo koek komonut eng acheket. Anga alani koboru kole nyolu kekonugei, nyolu kesigu, nyolu keyan eng mugulelwekyok kele kikekonech imanda amu kikochang'a lembechek nebo kung'ut. Angot kanisosiek sikere komong kanisosiek chechang chekikobit kikoboisie biik sirutik eng oretab lembech akotoi chito kaniset. Kioker ngot biik chechang kolen aiboti kimurtoiyot kia pastoiyat eng olimbo Nandi olimbo Tindiret eng kenyisiek alak chekibo let. Komi chi nekikinyoru eng oranatak nakilen Kubere. Ingele Kubere ko inyone Eldoret anan iwendi Kericho. Ko kikinyoru chito nekitindoi kimurtoiyot nikiket nikio nebo kung'ut. Kolany matatu chekibo debinik komale chitab nderebaindet ingendaun barak olakindo masiget kimurtoiyot. Kole makibestosi ak kimurtoiyot. Kelechi makoi ingian karineb David ak kimurtoiyot ng'ung. Kole kotomo memuchi achut orit atebeun atebi ak kimurtoiyot. Kikimeto eng barabara. Biik kinyatebe biik che aweksei koskoling kotokomi barabara chichikai amu manyor matatu nekiyamgei ak murtoiyoni ko kibeto barit nekiwendi amu kikonam kole kale sirutik la ibote kimurtoiyot. So kimurtoiyoni nekiiboti konyolu koibot nemabestos. Kikoutie biik kole kimurtoiyoni nyolu keibote ko mugulelwekyok eng Kristo Jesu nekikartat eng achek. Kongoi Pastor. Kongoi. Bas abwoti ale amu saisiek ngokochi boitiot age nerubei asikobit koib kebeberta neisubi nito. Karibu. Kongoi kibaitinik chekakotoi ausin komie. Kibendi as kosomok kasini mwawech akobo tuguk cheinetech bukuit akobo ng'oliotab Jehova. Ikere kele ngotko kesoman ng'oliotab Jehova amakisaa komakinyoru kakuyet neititaat. Ikere nguno chichotok kiibe kimurtoiyot koloe ko amu maikuiyo komie. Ng'oliotab Jehova komeche kesoman eng oret neisoi asikokon Jehova tamirmiriet ikuiye. Ako ng'oliotab Jehova ko kiit nebo komonut mising. Kikisire Eman Wino ak kesirchi kartasit.
Lakini akot ngesoman ikere ko ng'olyot ne anyiny mising. Notok amune akot ndakimwaun ku ng'olyotab metit nabo Johana 3:16 ko kinai, lakini ndanyone chito kiboityotab Jehova nyokwamda akobo kitabut natak rani ikose ko kiy nelel ne anyiny mising kot kowo kitomo ikose kurganatak besho. So togotin ase ngosome kasit mwoe kole tuguk cheinetech bukuit akobo ng'olyotab Jehova. Nee nemwowech bukuit akobo ng'olyotab Jehova? Mit ng'alek chekataunech sirindetab lesson eng yo nameche itebegei ng'alechotok. Inyegei atya iwolchigei. Ng'olyot netai amoche itebegei ile tos nee netos walak eng gaa neng'ung yeiwekchigei ng'alekab bukuit yeitile ng'olyo. Ngot imeche imekan decision age tugul eng sobeng'ung akobo tilyandit neitinye ole iptoi tilyandit ak iwekchigei Bible ko tos nee netos kowalak? Nee kora neimuchi kowalak ngot koboisie biik eng kapkasi neng'ung yeboisie biik bukuit, ng'alekab bukuit yekere ako kere koboisie koek lens nekere ng'ony eng tuguk tugul cheyoe koboisie ng'olyotab Jehova. Ko nee neimuchi kowalak eng tilyandit anan komi kaimutyet age tugul nemitei? Ko chotok chameche itebegei. Eng bukuit ko kikisir iman kikesir nguno ngot kisomani kakomwawech Jaramogi kole tinye bukuinik chechang. Kitinye Bibolishek chechang. Eng gaa kimatinye Bible chetya kiatinye agenge ak kiacherisheni notok kityo. Lakini nguno ndenyone akot akine koinyu kochang Bibolishek chotinye. I wish I could bring them home. Ndami away ameche ayokto koba gaa. So mi biik chematinye Bible ndanyoru akot bukuit koboiboitu kabisa. Ko kikesir bukuit asiman eng ng'alek chechang. Kale biik chekisire Bible ko kiingen kole bo komonut mising ng'olyotab Jehova. Lakini ko kisoman akot akinye. Kiasoman, kikesoman. Lakini kindoitoi ano mugulelwekchok komeny muguleldonyo asikoek kit nekimuchi kebwat. Eng kitabutab tos nee neitigonech Daudi eng kitabutab tienwogikab kalasunet 119 koitet 11 ak Ebrainik 4 koitet 12. Ameche isomanchigei yotok sinai. Ko ngisoman eng tienwogikab kalasunoik 119 koitet 11 ko kimwa Daudi komwa Jehova kolenji kakonore muguleldonyu ng'olyondeng'ung simayaun tengek. Kakonore muguleldonyu ng'olyondeng'ung simayaun tengek. Ko kekonore muguleldo ko kikindaita ano muguleldo ng'olyotab Jehova? Kacherech Daudi eng yutok akichek kekonore ng'olyotab Jehova muguleldonyo asikorib kabwatutikchok asimakiyai kiy neya. Makesoman kityo ng'olyotab Jehova ak keiste. Mi biik imuchi komwaun kole chito kiasoman Bible kong'ete kitabutab komong taunet akoi ng'ang'utiet. Ko kikosoman chu tugul lakini tos kikonore mugulel kisoman iman. Lakini pee ole isomandoi. Ngisoman ak internalize inde muguleldong'ung kotechin ako komong'u tuguk cheiboru kole kisoman ng'olyotab Jehova man akomenye muguleldong'ung ak ng'olyotab Jehova. Makesoman kityo aketar amu amuch asoman sinyen kisoman kou yo isomani kitabut age tugul neisomani. Amu kakemwoe kele eng library komi kitabushek chechang chekemuchi kesoman akomuchi kotoretech eng or age tugul. Lakini eng ng'olyotab Jehova ko kesoman ak keinternalize kinde mugulelwekchok koeku notok netoretech. Yeisoman kila ko eng ng'olyotab metit netoretin. Amu yekainde muguleldong'ung kou sinyen ng'atutik 10 abwati ale kikesoman tugul ak kikinde kikoingian mugulelwekchok. Notok amune ngoit betutab Sabato ak ikere kemeche iyai kiy komelen kele labati ile tos len nee Bible iwendi back to the Bible bisoman ile tos len nee amu kikomeny muguleldong'ung. Ingen kityo ngiyoe kiy neiyoe kolen amochorse ingen kityo ngiyoe kiy kole ingen komi mugulelng'ung ile mamakat ichorse, mamakat iyai tugul chemwoe bukuit amu kiinternalize kinde muguleldong'ung asikobit koek netechin, neribing, nekerinkong. Kou notok ng'olyotab Jehova. Ko kates kora eng kitabutab Ebrainik 4 koitet
taman ak aeng ko kamwa ne eng yotok ko kakesoman eng yotok kakomwawech kora Arap Moi. Kamwa kitabutab Ibranic 4 kaitit taman ak aeng kole ng'oliotab Jehova ko kim, kosobei, kim ako ng'atip kosir rotwetab Job. Imuchi koit orititab kabwatutikuk ak magutikab muguleldong'ung. Ko notok koboru kole mami kiy age tugul ne ung'at, mami kiy ne unye amu kakile sharp, ng'atip kot mising, ingen tuguk tugul chemi muguleldong'ung. Ko kakiro eng yutok kitabutab eng kosomok kasi kenai kele Bible komwawech kole eng ng'alekab Jehova, ng'oliotab Jehova anan ng'alek chemi bukuit ko inetech ko ng'oliotab Jehova kosobei ako tinye kimnatet neimuchi kondoiwech eng sobenyo nebo kila. Yekitile raret eng kiy nekiyoe anan ko tilyandinyo ko ng'oliotab Jehova kondoiwech. Ng'oliotab Jehova yekiib akinde muguleldonyo koeku taitab kelyekchok ak lapkeiyetab olekibune eng oldo tugul akot eng ng'alalutikchok kondoiwech, kokonech ng'omnotet, kokonech kakuyet, kokonech tuguk chekimuchi kemwa eng tilyandishekchok ak anan eng sobenyo nebo kila yeking'ololdosi, yekisich ng'alalet ak biik alak. Kale yekitile raret ak yekiyoe koborwech tuguk chenyolu keyai eng sobenyo nebo kila ko kacherech nito kole kenam logoiwek komeny mugulelwekchok asikobit koribech ak kondoiwech eng atkan kora. Ko tos yeinam ng'oliotab Jehova kou ne ikonortoi ano eng muguleldong'ung asikobit kondoun eng atkan kora. Imuch keker iman kuo ng'oliotab Jehova ko sirat, imuch kotebegei biik kole soptoi ano ng'oliot nekikisir olikinye kenyisiek elibushek chikosirto olikinye, lakini akile sobei ng'oliotab Jehova akoribech. Ako notok kimwa kora Jeiso eng kitabutab Johana, mitei kitabutab Johana kokimwa kole ng'oliondenyi kosobei koikeny. Tos mi chi netinye ng'oliot neimuchi kotes akobo ng'oliotab Jehova? Kongoi, ngomami atoche kiboityot Lilian konetech akobo kwang'wan kasi. Makikasin Lilian? Kongoi ingen kakeker tarishet asikong'etin kokerak tugul. Kongoi mising Evelyn, kongoi mwalimuinik. Kakere summarizen lesson tugul. Mwoe kityo ngo summary ale kong'et kelya. Kakekas kele eng betutab rani oleu eng lesson eng barakutab lesson nekimite kolen boisietab bukuit ko kakekas kenai kele siketinye chitugul bukuit. Kalen abwat Evelyn kemwa ile kingimi Kenya kitinye Bible agenge. Abwat kimotinye Bible kenyisiek tugul akoi betut nekachobegei anyo America. Ko kila kiameche aal Bible. Ibwat kiui aal Bible lakini kiatoche mshahara alechigei kikaker ane maal siling 100 anyun kimokotya ko anyoru yani kikikono retirement. Kiawech akilen ale retirement nga kiaming'in eng Kenya asianyone America alechigei netai ko alchigei bukuit. Ibaal bukuit nebo Kingeresa ak nebo Kolenjin ak Ilumwa, yani achi choto tugul lelesta asiasich Bible. Ak nguno rani ngaitu alechigei kilya aale tugun alak, kiamuchi aale ngoroik chekibune London chebunu Germany choronokchuk, lakini Bible ko kiuit. Ameche kechergei ale kaikai irukut asial bukuit. Yani kimotinye Bible akoi nguno bukuitnyu nekiaibu koironi nekiaale neabwati akoi ra. Ko kakere alechigei ngotomo kikochi maana bukuit kele bukuit ko ng'oliot nesobei, Jehova nesobei, kakeker kele kiyai Jehova kikorib ng'oliondoni kong'ololwech
ngemach kele kakibel kokere Jehova oret ne kakikonorta biikab kikule Berea chekinopchi ngoroikwak akoba tulondok akoi ra ako kitabut nesomanat eng ulimwengu tugul ko kaikere ile ngot ko kimukosobe ng'olyondoni ko Jehova neng'ololwech eng betut ko makikose anyun eng betutab kwang'wan kasi kineti kele oleu muguleldo eng bukuit une inye neisomani ko kaikere akot ngalen abwat ale kichang tuguk chekirwo eng sobondanyu kosir bukuit kioe beit ole ngakas ko yekakas ko ngap ituiye ak ni ko kamanoto akot manamegei nekamwaun chito iyoni abwoti ole kinye kitun ko kikibe kesoiwo nekiasomoni kelecho ngot kikonor kikisoiwo koech kong'ete sait 12 akoi sait 12 kikonoro metit ak keone riswa chemite muguleldonyu lakini ndekikasoman bukuit ko kimuko ko iker ile kale ne kitabutab Job ko Job 2:22 koite 22 asome kesoman eng yotok Job 22 koite 22 ko kale Job asoin ale taach ng'atutiet nebunu kutinyi ak ikonore muguleldong'ung ng'alekchik ko ikere eng yu kale asoin ikonore muguleldong'ung muguleldo nekonori ng'oliot ko tia tugun cherwoe eng muguleldong'ung eng betut tos itinye nafas neikonore chang tuguk cherwoe ko amune sikole taach ikonore ng'oliondoni kenyoru eng kitabutab Korindoek netai 2 koite 14 amune sikemach kole asoin ikonore muguleldong'ung Korindoek netai 2 koite 14 kokale matoche chito nemi eng ateptab borto tuguk chebo tamirmirietab Jehova amu berberindo eng inendet ako temene kobesio tuguchoto amu naaksei eng tamirmiriet iker ile kaka muguleldonyu ko makoi amuch akonor ng'olyondoni ngot ko matindoi tamirmirietab Jehova ne noto kono asianai akuyo ak aelewan koneta iker Jehova nekimyeit kokonorwech ak kong'ololwech kalen abwat karon alechigei kiking'alale betut age akobo ketit nesobei ikere kobitei koetu kotinye sokek ipkosich mauek kosich fruits chekiame haya isich lakwet kele manach chepyoset ak lakwet kakisich ikere lakwet komitei ngap sait age kamet komakere kole kakoet lakwet lakini chito nekikanyokokoro lakwet kokakisich kotun ndachunu kotuiye kurget yo kole lakwet kokoet iker lakwet komi ak lakwet ikere ile kokwo university chichi kibanu kenyisiek ka Jehova koyoech kowalech nekamakikere ngap kemeche kele kisoman Bible rani akibwat ile tos iwalake na sabari moja achacha kanetetab Jehova kakang'alale kou yo ng'ololchin sigindet lakwet iboe lakwet koboe Jehova akonetech akokimitech ako ngap kwa keringon asikobit amu chomyet amu simelia simebet iker ile sikenai ng'oliotab Jehova ko mi biik aeng'u chekerat muguleldo kenoe chichoto kokere ingesoman kitabutab Thesalonikek 1:1 koite 13 kitabutab Thesalonikek netai koite
komi chito nemuche koit yoto mara moja. Thessalonike netai 2:13 kole kimwachini anyun Jehova kongoi amu ng'olyondonito ama kisistosi kele kingotach ng'olyot ab Jehova kiotach makou ng'olyotab biik akou yemi eng imanit ng'olyotab Jehova noto akine neboisie eng okwek cheoyoni. Iker ile si kenai ng'olyotab Jehova komeche kwa iyat muguleldang'ung. Iyat muguleldang'ung ngotiker inendet nemengen kokere koberberindo. Yani berberiet tuguk cho ilen nechwe kikoteba kolen ingen kanisa ingen Bible. Kiasoman tugul kong'ete taunet akoi olimbo ng'ang'utiet angen. Lakini ndetebe iwendi orit ilechi neta anyun leneyo matinye nafasi saa hiyo. Ikere ile sikenai komwoe Paulo ng'olyondoni ko amu kayanet. Inyo muguleldo neimeche iyan amu ingen ile ng'olyondoni kosobe. Ng'olyondoni ko kaibusi Jehova amu inoe ile amu ikere lakwet kokang'ololdo ng'olyotab Jehova kotinye kimnatet kowalin kowal cheotupche ak biik alak tugul itindoi kayanet. Ko eng kayanet anyun ng'olyot ko inete ine ikere akot inyoru eng Mariko 9:24 ko kimwoe chito age kole ndotindoi akot yani kayanet nekitikin nete kikure eng Kiingereza mustard seed. Kokolen ayani karadali ko ngilen ile ngeba ngot karadali ko makitindoi mustard seeds eng gaa, lakini nekit kokergei ak mermeriat, nekit koechen tuwai. Ko nginde inemu agenge kole akot akoi ilechi eng siyet kole ambuch makoi inam kole akoi kobut akoi inamchi yo kole kitikin. Yani kial kingonyo kanyoru Bible nanyunet komatau asoman. Ko kingasoman yoto ingen kiawe ale mustard seed kou nenyi. Ko dukani nyu kialdo mitei yani nete kole ako chang. Nyanemu agenge akande eut kole akale kani kayanet neyomo akot yani kineta kabisa alechigei kakatya tuguk cheineto Jehova eng Luka 17:6 komwoe keswondonoto bo karadali. Ko ikere ile kayome akot siyan ng'olyotab Jehova ngot iyat muguleldang'ung. Amu chito nekerat muguleldo kokere kole berberiet amu kere kole metinye wakati, matindoi sait, chang tuguk cherwoe amu ngap itou isoman Bible kole ilechigei kakasoman ait ano nye kaiutye amu chang tuguk chewosegei eng muguleldang'ung. Ko kakatokomwa Maro kole ibestos yani tamirmiriet kobeste kokoit kouyo ibestos akoi amset anan kobesio. Ikere ile yoche kesaa amu kakemwa kele kesaa asikobit inyoru muguleldo neyatat neibeit asikoistogei tuguk cheibu shetani komirmirin amu kaingen shetani kole ingen Jehova ako sikobit menai Jehova ko amirmir meting'ung kotokoi tuguk chebwone eng muguleldong'ung ko kakobetyo mengen akot ile kane nekesoman. Ko tos kilyon asinyoru koyat muguleldong'ung ak kesom tamirmiriet netilil sikokonech kamuget kenyoru ak keepchi it. Mwa Paulo eng kitabutab Timotheo nebo 2:3-5 mwae kole koboch nguno ko kialakwa iker ile koi lakwet kokoibei lakwet konetegei ibit ietu
kaka muguleldanyo komache inyo kou lakwet neebeit. Ngele tebu ng'ony kotebu ng'ony. Ui ngetien kelya ko igere ile kaka inete Jehova asinyoru ietu kou lakwet amu makoi ieku safari moja ile akenyi tun ndamache koit Jeiso anan ko kawasitu awe kanisa. Tau nguno amu mengen mutai. Amu sikonetin Jehova amu inai ile kaka kinetech nguno asikoeku kenyoru iwalake okerkeit ak Jeiso asinyochi kat biik alak anan imwochi biik alak tuguk chekoaun Jehova amu ngeteketau amwochi chekitupche eng yutok mwalimuinik tuguk chekwakas anan ko chekwaker chekikwaya Jehova chengisis eng muguleldang'ung komasisokse. Yoche irir akimwochi chito age ile amoche amwaun akot ndakomengen ilechi chito nekotuye eng barabara ilechi amoche amwaun kito nekayai Jehova eng orenyu. Makoi asiste akoi imwa. Ko chepyoset nekure Ellen G. White kokisir ng'olyondoni akobo ng'olyondoni sobe kole Jeiso, sobetab Jeiso ko ng'olyot ko inendet ng'olyot. Ko ng'olyotab Jeiso ko inendet nekimuchi kolechi nyanjet kosis, ikochi kosopcho ako kokochi kong'et. Ibwoti kiwo akolechi Lazaro mang'u asikonai biik kole chekiyok Jehova. Ko igere ile kaka ng'olyotab Jehova komeche keyat muguleldonyo akinetkei ak koek amdit neiyome kotkan kora amu inetigei Bible. Ko sinetkei Bible anyun ko naiyebeit kityo iker ile kakameche otebi amu siyoche karon iamishei ile ngedaka chaik akaamde ngoma boriet anan mukatiat anan ko ne ko kaka ng'olyotab Jehova komeche itoune korok nakekuren kole spiritual meal. Ki betut age ko kicham keame lunch ko eng kanisenyo ko betut age kimakiibu lunch kole lagok kakibaene kityo spiritual meal mamitei amitwogik keame. Iker ile kaka netai kele yamech noto kole kakebiye amu kakaker Jehova kole ako lagok icheket cheking'ololdos kole kale Jehova rani oame yani kiptamirmir amitwogik kiptamirmir ko kaka netai noto ketoune kesaa. Iker ile ng'olyot nemwololi Jehova ko ng'olyot nemwaun Jehova rani asikobit ngiwendi imandai itinye ng'olyot nekakong'alal ak Jehova akokonin tamirmiriet netilil sikobit ngiwendi koboishenin Jehova eng ng'olyonyi nekakomwaun betutab rani. Iker ile ng'olyotab Jehova ko asikenai ko amu tamirmiriet nekonech Jehova akokonech keeku kewalake ngokocham koi kipnerekya ile ikere ngotko kiwalaka amewe awendi kanisa. Ikere ngotko kimeto maiyek chicho awendi kanisa. Ikere chicho kikolkoliwe ko amune ndong'ololdos ak chichotok komwaun ole kikobun amu ng'olyotab Jehova neng'ololdos eng betut. Iker ile istoi ng'olyotab Jehova atebenyo nebo atkinye, istoi notok bistoet, istoi neregek akekerkeit ak Jeiso akeku yani nalen the Bible keku new creatures yani kokisichech nebo nekelelakitu. Ko tebutiet nemite yu ko une muguleldang'ung nyeisoman Bible. Tos isomani Bible imeche iwalu tebutieng'ung neibwoti ile mwae iman anan maba lembech amu ngap kolechin biik alak iibu Bible neng'et kepingankei kiro ng'wani ingen imanda anan inyone eng muguleldo nebo lakwet neu nebo lakwet nemeche kokas kole ng'ololi ne Jehova.
kakekas kele ng'oliotab Jehova kobusi. Kakekas ng'oliotab Jehova ile rani komeche kong'ololun ne tos kerin asi mewalake ikochi Jehova wakati nenyinet ong'alal tuwai asikowe inyoru transformation mat koek information icheng'e eng bukuit. Ko eng wikini tugul ni ko tos itinye muguleldo neilen Jehova toreto atich muguleldo neyatat akoeku neinetoksei amu sikonetin Jehova anan akicham kewalin anan ilen kianai inget kiasibu kialia. Ko ngoek notok nekonech somenyo keng'alal ak Jehova eng betut akilechi Jehova rani tos imeche ing'ololwo eng ne. Sich wakati neing'ololi ak Jehova neisomani Bible meburuchi ak saishek nailen ngasoman amu amache achakta. Eng wakati ne notok komamite kiaken kobate iteb ng'ony akong'alal ak Jehova kong'ololun. Iyat bukuit asikas ile mwoe ne Jehova. Tach tamirmiriet asome akot akine ale ngatach tamirmiriet netilil asikokono aet eng betut ko walet ng'oliotab Jehova neng'ololwech asikobit kewalake chamanikab Jehova. Mamite kiy nesire ng'oliotab Jehova, anyiny kosir kiy age tugul. Konech kekochigei Jehova keyai boisionik ketoret biik alak amu kiebeit kito nemwoe Jehova. Kokakekas kele kurech Jehova kebwa keng'alal ko amu muguleldo oleu muguleldonyo. Kotko muguleldo nekeyatat kokoi kebit. Kotko muguleldo nekerat ko makoi kebit. Ko somenyu anan ko saenyo ko kenyoru muguleldo neyatat neyochei kekochi Jehova nafasi kong'ololwech. Akochini mwalimuinik ngot kotinye nemeche koteshi asikemwa kole kibendi eng wikit nenyone. Kongoi Bas. Lilian. Ameche amwa eng yo alen Bible kesomani akikosoman biik chechang. And akameche amwa kuin kameche aropta ng'oliot nekamwa Pastor Nyalile akobo chito nakilach kimurtoiyot. Ko kakuyet nekisich chichotok ko kibochin yotok. Naet nekisich chichotok ko kisich kit kabisa ako kiyoe imanda nekiingen kabisa nekifuli. Ko kimukonye makosa chicho. Ko amu olekisomanda Bible komuch kosoman chito, amuch asoman kurget eng yu akawe patetean chito nekameche kosubkei ak olekamach atopchi. Noto amune sikikoit kanisosiek chechang ko amu olekikuyeito chito kisoman Bible kunotok. Ko kameche atebe Pastor Ng'etich eng yo alechi lion eng biik chekase akot lesson nenyonet nguno komuch kokuye koterit. Ko ilechini ne biik chesomani lesson ako Bible ako mekuitos, tos iliochini biik cheu choto imwochini ne Pastor Ng'etich? Lesson nerubei nebo wikit nenyone komwoe kole olekimuchi kekilkilye kesoman kikuyo Bible. Abwoti ale kit netai ko taunetab miret netilil. Kosa nebo oeng ko iming'ingei asikobit eng kabwatutik cheitinye iyekunu chobot kou lakwet nemining ikas ile tos ngotasoman imanda akoek kiptuibotot nebo ole kikinetita ko tos achobot asub yotok anan ang'etu kou akat ing ole kiakaste amu ole kiakinetita. Ko mi ortinwek chekimuchi keboisie asikobit kotoretech. Katokomwa pasta kole bukoini kou kibulit ak kibunguet. Ngomi kurget nekauit icheng kurget age nyokoyat kurganatak kurgeni akiteshi kurget age konyi. Kit nebitune kaimutiet ko isoman kityo kebeberta agenge ak ilabate. Wikit ninyone nyekekere yotok komie yakosomani age Bible kole ameche asoman Bible komengen kole alioini konam Bible kityo kole atyo koyat kole yak akole konuch kole akopirchi eut kole shu aya yekebut eut kole yotok
as kole ji no ting aya kole ay bol yata kole agiwa kole agiwa judas agip koget ke he kul put ano la aya aya kole aja ngo mo nata aya mastaga kole ko kuri kole shu aya kole hago nang ni suwe gara butiet e boya ba kwe guna to but ano la kole aja mana ni to kalia ni kole ngata tim no kole ji kala ga yat mastaga kole kamu awa ko nyalata amo kase ko ta ko botan jito kole kan hinyi ngame ko tegel jame ko mu manai ortinwek chikanyal keboisie ko ngomenai ole somondoi bukuin ko tos tegel jin ngewet na samis ne ortinwek chekeboisie kitochok wikini nyone sikobit kinetkei ne ortinwek chekanyal kekilkilye bukuit eng oret ne ndoiwech amritab Jehova eng oret ne ng'ololjin Jehova mugulelwekyok ak eng oret ne ng'ololjin kabwatutikchok ak nautikyok. Makoi kimete kabwatutik kebe muguleldo inegei, amakiboisie muguleldo inegei kotebi kabwatutik. Ako ngokonyo tamirmirietap Jehova kotoreti tugul keeku cheekitu akonyo lapkeiyet nebo sirutik chemiachen eng arorutiet neos, eng arorutiet nelel akong'et kurget age koyat kurget age nekauit. Kongoi. Kongoi. Ameche atesyi ng'alyot agenge kora Lilian. Kale kitabutab Johana logoityinyi ko 27. Kale amu boisie akobo amitwogik chebeku ako boisie akobo amitwogik chetepchei akoi sabondab koikeny chekonu bukuitab chi. Bukuit logoiwek chemechen kwamtit nakap komwa Jeiso eng koitynyi ko 30 eng yono kale makatiat nebo sobon 35 eng koit logoit 35 makatiat nebo sobon inendet nenyonjino komakase rubet akoi ak inendet neiyeno komame melelda amdit Jeiso nebo sobon logoiwek chemiachen ko amitwogik chekiamchin sobondo. Kameche iker eng kitabutab ng'ang'utiet iker Johana eng kapkwenbeyotab Patmos amdit ngekibae Johana ko kikibae logoiwek chemiachen ako kingep kebae sirutik chetililen ko tingtingen kabisa kot ko ng'ong akor ko ng'ong'utik chemiten sirutik chetililen yengisam eng kitabutab ng'ang'ut ko kokonin ng'otik cheuen chekikoyai konyumnyumitu eng oret nekiking'ongchi Johana eng kapkwenbeyotab Patmos. Ngiro eng koitynyi eng 10 kale ikere Johana kale nekiro malaikayat kale nekitonone emet ak nyanjet kale ako tindoi bukuit nekitigin kale nyo kale kitinye eng eunyi bukuit neming'in neyatat ak kinde keldanyi nebo tai nyanjet ak kinde nebo katam emet. Kale eng koite 8 ami koite ng'ang'utiet 10 koite 8 nguno kale kutit nekiakas mwae Johana kobunu kipsengwet kale king'ololwo kokeny kole ui nam bukuit neyatat eng eutab malaikayat netononi eng nyanjet ak eng ng'ony. Kale Johana awe anyun ole mi malaikayat ak alenji kokono bukuit neming'in. Kale akilenjo nam ak iam sikokochi kong'wanit moeng'ung ako anyinyitu eng kuting'ung kou kumyat. Kale kianam bukuit neming'in eng eutab malaikayat akam kale kianyiny eng kutinyu kou kumyat. Kinam akwam amisiet nenyolu kiam Johana kwamchi sobondo. Bukuit ne logoiwek chemiachen komami ole kimuchi keamde ngot ko makisoman. Kiam Johana kitabut kosoman nekindo malaikayat akoker tuguk cheechen chekimoke Jehova. Akot akachek amdit nekiamchini sobondo amitwogik chemabeku ko sirutik chetililen chekale ngwam chi konyoru Jeiso amakwome rubet kokeny amakwome melelda kokeny. Amitwogik ole kimuchi kebaite sobonwekyok kokebai yekisomani koyekisoman Johana logoiwek chemechen chekiipchi malaikayat nekitonone emet ak nyanjet eng emetab Patmos. Ngawang'une ng'olyot agenge.
kong'ete kabutet nekibut chito komami chi netepche kenyisiek 100 amamis anan akot betusiek oeng. Kerisei amu kwame rubet ipiomisie. Kinyobut chicho tengekto kome kiptamimit koyach keris ng'oliot nemi bukuini sikosop sobondo nemi oritinyi nebo tamimiriet. Ngot ko ikose kuyo kayamak ko kebiye kityongon kotisie eng amitwogik chu alak ako memake kiy nebo tamimiriet ime kiptamimit. Koniker akot biik chechang kokakorikta ko biik chechang chebeku anan koruiyo ko toreti yemi chitab chinwa nyekanyokonam eut akong'ololchin. Kong'ololchin kot koru chito konuch akorue eng kalyet. Biik chechang cheku tabu nebo kwong'ut akot ngap komayome sandukut ko chito nekame komami chi netoreti. Ako kame koimegei kopirtogei kotiortoi kolion namutai ko biik alak akot kabisa chekeyoche kabisa keyochi kasit kekongchin koyam sandukut amu kame chichoto kotinye luket nebaregei kere setani kokere oik kokere ne, lakini chito nekaru kotinye ng'oliotab Jehova kong'ololchin ng'oliotab Jehova muguleldanyi kot kosop anan kot kome komee eng kalyet kotinye kamang'unet. Mongeutye mugulelwekchok ak sobondo nebo kiptamimit nekangeam ng'oliondoni kotugul kokonech ng'oliondonito kosopche sobonwechoto. Ako ngot komakibaeni kosobe borto ni barak lakini tamimiriet komeat. Ngondoiwech Jehova. Kongoi mising. Kameche amwa amu anget ale tokomite sigikchok chemaingen kosoman. Ko asome ketoret sigik asikobit kosomanchi. Chechang ko kiaker akot ingen ng'oliotab muguleldo nekikere kikosirchi Jehova mugulelwekwak. Ako nekikochera mising noto kalechigei ngot kongen akomeche betut age kinetkei kele asikobit kinetkei kesoman Bible asikotebi ng'oliot eng muguleldo kone ole kinetitoigei. Asome biik ngot inekite ole mitei gogo mama nemengen kosoman ikochi sait newendi botoretigei asisomanchi koek exercise newae otoretigei. Kongotoretech Jehova kakomwa pastor Ngetich akobo lesson nekibendi eng wikit nenyone noto lesson nebo 5. Lilian, amamwa lesson nebo 5 ko kameche akoy kamang'unet icheket chememuche kosoman. Amu eng kitabutab ng'ang'utiet komwae kolen ng'ang'utiet agenge koitini somok. Yes. Kale baibai inendet nesomani. Akichek chekasei ng'alekab maunatoni akoribei tuguk chekikisir eng maunatoni amu kakorik betut. So, yeisomani ngomemuchi isoman ikasei yekisomanun akirib ng'oliondoni ko kale baibaen bichotok amu kakorik betut. Keam logoiwek chemechen ko yepchi chesomani ak imuchi isoman ak kerib tuguk chekakesomanwech ak chekisomani asikobit kotechech kekitu. Kongoi. Amen. Ikere Jehova ile mie ingen tugul. Ingen. Ko lesson nebo 5 yekibendi ketesetai ikere ile uo ka part 1 nekakiyai wikini. So next week kemite part 2 nelel ole kiwendoi sirutik. Ko ngotoretech Jehova ongesa ako ngeapte ng'oliondoni matisiste ng'olion nelale muguleldo nekainyoru mwochi chito age asikobit konai chitugul amu weksei Jeiso konekit koongesa kamuktaindenyo Jehova kimwoe kongoi amu inyendet kanetindet kongoi eng tamirmirieng'ung netilil nekekonech kibagenge asikobit yekimwoe ng'oliong'ung Jehova koek inyendet neiboishenech ko kikirondoik kamuktaindenyo Jehova kongoi akot eng kosik akot icheket chebendi komwochin anan ko chekibendi eng wikini komugul kokisom Jehova itebi kobotech konech tamirmirieng'ung kondoiwech konech kamuket Jehova yekibendi chekakituye kemwochi kotebi kalyeng'ung kobotech akoi wikini kituye kibagenge
kemwoe kongoi amu inyendet nekaindoiwech ak indoiwech kotugul. Kongoi eng kainetab Jeiso ne noto yetindenyo. Amen. Amen. Kongoi.